megalayapost.news. Say no to drugs! Ijalade! On end your drugs! Ijalade! On end your drugs! Say no to drugs! Say yes to life! Say no to drugs! Say yes to life! Kasur ki kena puli nagi Islam ajingkai ke Sening area ki kon samla bagi longkmi longkpa menta kesingi kala sabajam hakarali ban perta penrem ya ujing di buat dan drugs belong way nagi jingdi balakta ya ki amlang salang hapo ke jela jungi ya ketiga rali ke belas dang nadu ke Sening lat jagi road ter shadu Sening auditorium hall la penlong daka office deputy commissioner Ribhoi bat ke office district social welfare officer Ribhoi district ha ke jingi snak tilang da ke Ribhoi area welfare association ka SAELDA jingi seng kentai Ribhoi synod ba ke seng samla Sening batarim. Hadin ketiga rali la penlongpat ya ke program ha auditorium hall banyala persya Udrox ha kebal awan banyadan mentalang do MLA ke Sening u Dr. Celestine Lingdo kum Kongsan Andrew Mirthong BDO ke Sening sin Andi Block kum sembut Kongsan ke Kong FS Sun DSWO Ribhoi Dr. Nagatanat ke kuat ke khia lembat kiwe dalam ketiga program la yo ruban pelat pa ya ke jing rwai Shapang ke jing habakeni ya Udrox ha bala play do Kongsan jangka program bala samru ya ke kusnam syakinong job ki bala isye mentah ke jing ko bakantup ya ke jing ko shana video shana jingruai bat kiwe hakabaya dei bat kanasha muk bharat abhiyan hakte jingilang pajba layo sngo ya khabar jala persya bala pesngo ya gilat kumno banyale persya wan penduk pendam yuni jingdi penbuat bala jelai hapo ke jala megria ya kabala kren na kelang ki Kongsan ki belawan hakte jingilang bermale maksulakan lakat sausna mentah menganggap kerni berketeng jona kadang wantai manfaat sementara alat ada masna mentah alatnya kayak pencuri susu ya engkau masang satang ni segera dipilih kalau bapak yang akan tur yang kataru di ba penuh ini mereka ini perlu misi songkai dalam dia masuk masyarakat mah dan songkai yang tu jadi tanggal masyarakat kita tahu spesifik kapun yang sebendi sukunja adi kerja itu pak ngasih setengah macam juga ya dan adi kerja pak kapun setengah cucu kan yang ada syong marweh kameraru kamera selera syong juga kiri marweh abiang weh kadangnya kesampan pas nang ngop sokian ngop sokian to nikong nilir mo ngasong lagi pang berproblem dan yang abiang weh adi demi orang tray itu dan abiang weh kadangnya kesam masang stu kan sakitnya kejimpi tungar kalau kumba di sabam jam tu setiap habio sini habio di sajami habio dami habio cuman tiap habio cuman kilo habio kalau minta dan kalau ada mau kaporan apa perkat lagi aku asal bangan ini baru kamu sih aku dari kamu pakai kamsat mah dari pa masin ada jahat paham ajak perang sama drugs. Sehingga drugs tu jadi kadena dan problem dia. Di itu pelong yang berkuih di drugs. Termasuk di drugs yang ngalah kan dia. Ya kiat kencan ini kau ngambil langsung dan lah apa mengalah pengannya. Di masa ni omah di drugs dengan salah kan dia. Bapak orang sedang di drugs macam mana nama boleh dikitu akli ngamlah apa dia ni kau ngalah. Perpengadi drugs tu masuk kenal menteri kamu ngalah menteri diberi iru para macam iru masuk bangun sudah som yang lebih jadi sedang di dapat ketara kadang ya dipenai kadang ya senang waktu spesies sedang suku ini dengan lebih dia tu sedang ring dia nak apa no nikong manang yok ini bisa apa bisa ni me nanu manang yok makin faktor dari ngapa lagi ternyata kapur kisang suspek itu yang aku span bisa mengesni beli itu ni dibagi yang ngidam itu apa tahu lagi hujat kita milah dengan demi kan tanggung mentabang jauh mengindi waktu kau yang hadut tahu pur orang apa dalam yo langsung jadi benar yang susah itu langsung aduh hayu lah penbuat yang langsung jadi penbuat pak nak ngomong bisa langsung kalau mentar yang mangi dibagi drop seni long tiang kita ikut tahu pun kuat syong jadi begitu kemudian kita ini lockdown masuk lockdown kami lah cukai mau larang
apa yang ajar yang dia yang sudah pisau sudah lacu ayo long layaran mana arlesin itu pensiun dawai memang banget lagi ni tekam dan jimat bayi dan masih ada ditak sih itu malah syong coach dia waktu yo malah puidi yang kumno kalong apa pimat ani apa piti si utrak kamde syu ka ne ka topik ka bathmai ne kamde syu ka ke badang long nong wei ni hala rangi kiran sepang utrak semaka de ke topik ka wala jelai hadu kata-kata bagi keleng sodong ni igi dong sibun ki kam snew ki kam tu company abreu man bagi jam kini ki ombet bari trucks ni attribute bagi crimes baru kai mentangat ki bajah apa stage ni so truck dah kini ki kindiat tayo balaleng ni igi dan kijing sharp lau ki so score jo ki kena ni igi dan kijing tu kijing jelai ka kam tu kam team ha shalong ni ha omsling ni ha nong po ha nong span habaro ki main towns ka Meghalaya hi berkoi kan ikan kejing jelai kejing haka kanika percentage juga jingbun juga kanika percentage juga kanika drug users te balai ka long kane balai ka jakan balai ka don kanika jing jelai kata ka dikejing keli ka banikong do begini ban keli we mene step apa katang puli ka kot bosh long times nga i Ubeni ki officer represent the revenue department bastan semeliam wong ba mensua ka Meghalaya ka ditang ka transit state nak betau drugs tambah mentah pada ka Meghalaya ka adikan new destination for drug consumption tebon nilala man so thut nak kata ka jelah nak kata ka jaka ka baka mensua ka silong bitang ka jaka ka ba transport ane ka drugs udong tau nong yan nanti ning baka jelah jungi mentah drugs udeshu tang nong yan nanti nak jelah jungi la de uba ni kung kinong song lani ki pat song song la jelai ki pinon come on a daily basis ki bala kerni ha ka jinggi buai don nong pang bawan senga ki om tang naga dur ngala itu dai beki di pala piu mendi aka por bau sedang umia perra bat ubom di kacu hanrai kat banang ya ka por utu badi kerni usdang banjai tu ban sumban sai Usdang banjai tu ban sat snyu. Usdang banjai tu ban lek hap snyu. Bat suki-suki lara ujau ing mur nyap chu tu ka ing mur. Mo te anak ila yok pang kiwan simdawai ki om. Doktor ani ngasno sistem. Ngani tu hop epi ngadi. Boleh ngejulan ki om. Tamba mentang ala sedang bamso apul man kesni doktor. Tengah ong lada kisdang ban bamso apul na duk mensua hajaka ban tit ka kiat tit doso apul pimlong rogum ne ka freedom of choice kata ka jinjit jongi te pijit kalenti ka ba sakamon kat bamon hamar pedengat bamon sakadiang kat bamon piko ayak satin rukat bamon kata ka freedom ka along sebe palak te deyang ne bangi poi sa uput bangi yak bakla lenti kani ketika juk jongi kat badang ong wat le kata kita ngelek kat nongot ki batip hangno kadon ka wut torakti ngaro ngatip tamang amlek cit rake baro ki jingdi hakitu ki wine store ki tho mo consumption of alcohol is injurious to health ki tho te kajindi ia kakiat kakta ia kamet kapat. Hau bilor umdon jinto ore. Kisito baik kadega orange juice, nega pineapple juice, umdon jinto kabakhang ba, kta ia kamet kapat. Tehenre ki bilor kim dalak di re, kamla di ke badan Hawaii store. Haka paket secret. Kita kumno consumption of tobacco can cause cancer but haka dur jom ketugas sunduk secret ro ki ai dekat dur bo briu balami cancer ka sintur mo lalong kumpul kubi kat bapidang kang kat ta kidang cit kani gede ka juk kabangile kompong ni paro ki kat badang mi ki awareness program kata dan juru badi drugs
Hoi haum sning gubong chairman ngas no manjur ba kinong di gelas tang manduna duna ni gelan anjur syawai pat teka dei kapor hakaba mangabat mapi kum ke ba imlang ha ka imlang salang kata ka society ba manginyong u doktor bom umla ban im marwe ha i bubble lane ka balloon lane ka sinong ka badang tang marwe em kinong high school kinong yalang sinong baro ngihat imlang kum ka society lane kata ka imlang salang ka jongi Megalayapost.news